psihološkim, sociološkim i ostalim faktorima koji utiču na ponašanje auditorijuma ili potrošača, prihvatanje određenih proizvoda, usluga, brendova. Brend nije samo Nokia, General Motors, Toyota, Nike, Reebok. Brend je Novak Đoković kojeg smo spomenuli, pojedinac, brend isto tako država ili njena nacija. Znači sve što mi radimo na neki način, što ima dosluha sa bilo kakvom javnošću, na neki način može da utiče na formiranje brenda. Brend između ostalog jeste to kako su nam, na primer, kako su nam granični prelazi. Ako su lepi i srećeni, da, to čini neki bolji odziv ljudi koji nas posećuju. Kakvi su nam javni toaleti u gradu. Ali ajde sad da se vratim na fokus, ako možemo pređemo na prezentaciju. Ćeš li lakše od toga da menjaš slajde? Možda. Je ti lakše? Da. Ovo su neke, pored ovog mini uvoda koji se napravio, pričat ću ukratko o brendiranju države nacije i formiranju mreže za brendiranje države. Moderna doba nameće novi izazov. Dakle, bez brendiranja države nacije nećemo postati poznati ni po čemu dobrom, a postali smo poznati po mnogim lošim stvarima u prethodnih 25 godina. Bili mi za to zaslužni ili ne. Uglavnom, što je najgore od svega, polovično učestvujemo u tome. Zašto? Čak i da nismo nešto loše radili. Ne građenjem brenda i ne branjenjem, ne vođenjem adekvatne, da kažemo, medijske politike koje utiče na formiranje brenda i na države i nacije, mi ništa nismo radili da poboljšamo našu situaciju. Dok su drugi, na primer, radili nešto pozitivno, mi smo mislili da će istina izaći u javnost, da će pravda pobediti i tome slično. Tako altruističan pristup u marketingu današnjem, to je malo pametno. Brzo uključivanje u civilizacijske tokove. Primećujemo vreme se radikalno ubrzo. Protok informacija, protok dobara, protok ljudi, svega se radikalno ubrzo u prethodnih 20-30 godina. Pošto smo novi milenijum. Nacije koje ne prate te tokove ne mogu da se adekvatno i pravno razvijaju. Volili mi te tokove ili ne, ako se ne uključimo u iste, nećemo napredovati. Ovo je ukratko o brendiranju. Vrlo bitno. Brendiranje je proces dodavanja atributa. Znači, taj proces je ono što je ključ. Brend može biti dobar ili loš u smislu svojih fizičkih nekih atributa ili kvaliteta ili u smislu nekih usluga koje ta brend može, ali bitno je koji je atribut. Sad, ono što iz ličnog iskustva kroz bavljanje marketingom između ostalih i ovom temom mogu predočiti, jeste da ne možete od loše stvari napraviti dobar brend. To je mission impossible. Ako se patike nakon 3 dana nošenja pocepaju, taj brend je loš. I neko će reći, druže, vidi, ove patike su se pocepale. Ali ako kaže, vidi, ove nosim 5 godina, gledaju dalje, to je dobar brend. Najbolji marketing do sada, i verovatno za vijek i vjekova, će biti marketing od dostupnosti. Šta god mi uradili, znači, bez obzira sa medijima i PR, što treba da radimo, marketing od usta najbolji. Tu onda svako od nas, kao pripadnik jednog naroda, kao stanovnik ove države, može nešto da uradi. Ono što sam ja, na primjer, lično na temi radio u prethodnih 15-20 godina, obično 60 zemalja, jeste da sam pričao isključivo o dobrim vrednostima naše zemlje. Niko nije loš, nebitno, ja samo govorim šta je dobro kod nas. A imamo toliko toga dobrog da prestajemo svetu, iako prosječan stanovnik Srbije verovatno za njih ne zna. To uključujemo digitalnu diplomatiju. Svako može biti ambasador i svako može neke pozitivne strane naše zemlje da predstavi. Dakle, ako objekat brendiranja ima pozitivne neke karakteristike, njih treba istaći, kao i životu. One loše treba sakriti, veoma jednostavno. Te koje su loše, na njima ćemo raditi da ih poboljšamo, da ih makar gledamo normalno. One koje su dobre, možemo da istaknemo. Brendiranje države i nacije. Ispričat ću vam jednu zanimljivu anegdotu
Svemljeno je na nekom skupu, sad onako, najveći svetski stručnjak koji se bavi pomirenjem države i nacije, to je prilike neka tema koja je možda u prethodnih 10 godina nastala. Znači, brendiranje kao brendiranje, to je više decenija, a brendiranje države i nacije je 10 godina. Neki njegov stariji i naš uslovnočenom kolega je 1770. bio pozvan na prijem u švedske kraljice. Tada su to bili stručnjaci isključivo za marketing, nekolicina njih se skupila i ona je njih nakon upitala, evo, mi smo se ovde skupili da bismo pokušali da promenimo imidž Švedske. Iz kojeg god razloga su Šveđani 70-ih odlučili da promene imidž svojeg naroda. Koje je to nivo svesti? Znači, oni su na državnom nivou odlučili da nešto ne rade sa njihovim imidžem, još pre 40 godina, i odlučili su nešto drugo. Ona ih je pitala, pa dobro, gospodo stručnici, šta vi mislite, koliko je vremena otprilike potrebno da se promeni imidž Švedske? Posle nekog sitnog odlučavanja došli su do zaključka da su se saglasili odgovor i rekli, eto, vaše visočanstvo po našoj slobodnoj proceni 20 do 30 godina. Ana je uzvratila, zar tako brzo? Brend jedne države i nacije radi njegovu istoriju, njegova kultura, njegove naučnici, sportisti, sve ono što može da izađe javnosti i sve ono što je poznato. A mi kao mali narod, brojčano veoma mali narod, imamo po mnogim karakteristikama disproporcionalno veliki potencijal kada govorimo o brendanju. Evo, samo Nikola Tesla, realno gledano verovatno najznačajniji moderni naučnik. Bez točka i struje ništa ne funkcioniše. Dve osnovne stvari za pokretanje industrije priroda. Točak, struje. Znači, on je čovjek koji smislio ono drugo. Ono prvo ne znamo šta je. Odnosno, koga je smislio. Samo kratka biografija. To je 6 ili 15 dana, imao sam prilike da prisustujem na fakultetu organizacijskih nauka ovdje u Švedku, predavanju eksperta, profesora sa nekog univerziteta iz Velike Britanije vezano za brendiranje. Pitao je kraj po čemu je poznata Srbija. On je sam pomenuo Đokovića. Prvi moj komentar nakon toga bio je Nikola Tesla. Šta je, kaže, mislim po čemu je poznat, bilo njegovo pitanje. Mislim, možda provokativno da mi je spodocio da vidi kako se to može sprijeti kao brend. Električna struja. Nije on izmislio radio tako nešto. Profesor koji predaje marketing i brendiranje na Britanskom fakultetu nije znao ko je Nikola Tesla. Ili je nešto načuo površno. Znači, koliko on značajan, to je pitanje koliko mi Srbi pridajemo značaja. Slažem se, dobra observacija po tom pitanju, pošto je muzej Nikola Tesla koji je realno impresivno mogu bismo svaku turističku turu po Beogradu da osmeramo između ostalo ka tom muzeju. Nijemo kao narod, evo baš da se vratimo u tog muzeja do neke drugih stvari. Imamo treću kinoteku, odnosno kinoteku koja je treća na svetu po broju kopija. Posle ruski i francuski, mnogo više od Amerike. Po broju celulika. Da zredu tako malo zemlje. Imamo Milenu Einstein, koja je bila žena jednog od najznačajnijih naučnika modernih i bez koje on ne bi svoj rad verovatno uspio da završi. Inače bio u Njujorškom patentom zavodu, tako da su njegovi činovnici dobijali predloge za patente sa razne strane sveta, onda je on bio dobro pametan do slopi. Ako ćemo da budemo, let's face the facts. Imamo još neke, na primjer, muzeje, manifestacije, kada govorimo o kulturi, pa možemo pređemo na sport, možemo pređemo na turizam i tako dalje, i tako dalje. Imali smo, na primjer, festivale, Bitev, Belek, Venus, koji su spadali u svetski vrh, ne evropski, nego svetski vrh 60. i 70. koje mi možemo da ponovo etabliramo, koji sada polako vraćaju svoje sjaj. Imamo, na primjer, Exit. U prethodnih 10 godina, 2 do 3 puta je bio proglašen najboljim muzičkim festivalom u jugoistočnoj i u Evropi. Ne samo u jugoistočnoj Evropi, nego u Evropi. Volim i taj festival ili ne, čuš, meni super. Treba da ga promoviše. Imamo festival u Guči, jedin festival tog profila koji okupi nekoliko stotine hiljada ljudi. U Varošici je 12.000. Ja mislim da se to može desiti samo još u Indiji ili tako nekoj zemlji prilike. Da, Varošica 12.000 ljudi u
primjer, primi pola miliona posetilaca. Jednom prilikom je navodno bilo i miliona, pošto to niko ne meri, vjerujem da smo malo preterali, ali ako je neko rekao milion, neka je bilo i 750.000, pa to je stvarno i dalje mnogo. Imamo, na primjer, neke ustanove za koje ne znamo da su u svetskom vrhu. Imamo neke institute, Kardiovaskularni institut, koji spada u prvi 10 u svetu, bolnicu u Zetovoj Kamenici. Imamo Vojnu akademiju koja spada u 10 u svetu. Nažalost, zato što smo morali toliko ratova da vodimo i toliko iskustva se nataložimo, koji bi dalje mogao da promoviše naše vrednosti. Mnogo ljudi, na primjer, u Africi i Bliskom istoku su baš bili učenici, đaci Beogradski. Evo, jedan od najpoznatijih svjetskih lidera, drugi polovine 20. veka, Kadafi, je bio beogradski đak. Mi na taj način možemo da vršimo dalje utjecaj. Dalje, kad govorimo, na primjer, o turizmu, jedna manje poznata stvar koja može da brendira našu državu i naciju, koja može da ne kaže koliko smo bili, koliko smo u istorijskom smislu bili. Svaki četvrti rimski imperator je rođen u Srbiji. Ili Litornodstvo. Isto kao što 4 imperatorska carska garda, rimska jedna je bio Srbija. Imamo tako neke stvari koje uglavnom ne znamo ili zaboravimo. Kada, evo, predstavnici američke ambasade više nisu tu, kada govorimo o sportu, pored Novaka Đokovića i tenisera, gde sada spadamo u svjetski vrh u prethodnih 10 godina, kada govorimo o ženskom i muškom tenisu, stav veličine nacije. Kada govorimo, na primjer, o košarci, mi smo vjerojatno nekoliko stotine puta uspešnije od druge koje je tu. Isto kao i Amerika, mi imamo 5 svetskih zlatnih odličja u košarci. Srbija je naslednica svih SFRJ medalja i generalno gledano tu reprezentaciju su 70% sličnjali baš pripadnici naše naroda. Ako uzmemo srazmjerno tih zemalja i ako uzmemo to koliko su oni par uložili, koliko mi par nismo uložili u košarku uglavnom, mi smo neuporedivo, nemerljivo u njih uspešni. Kada govorimo o vaterpolu, isto tako. Kada govorimo o nekim drugim sportovima, kajak, karate, judo, odbojka, rukomet, više i kolektivnih sredaštva. Naprimjer, ima ih još sigurno. Crvena zvezda i Partizan su bili svetski i evropski prvaci. Iz malih zemalja, delate mali siromašni klubovi koji su igrali protiv mnogo bogatijih klubova, koji su imali mnogo veći potencijal igračima i mnogo više para za iste. Evo vam još jedna stvar. Pre 1 godinu dana konačno pročitam dokaz za tezu da smo, kada govorimo o fudbalu, najbolja nacija na svetu. Nikad nismo imali uspešnu reprezentaciju. Stoji, ja nijem neku ličnu teoriju da je tamo da se skupi više 10 Srba, ali na jednom mjestu dolaze do entropije, tako da dovođenjem Nemca da nam rukovode reprezentacijom ne možemo ništa uspjeti, možda da jednom Nemca u odbrani, Nemca u sredini, Nemca u napadu i Nemca u trenera, pa to je koliko 4 na 8, odnosno 4 na smoricu, pa to je 1/3, 2/3, pa tu možemo da neki balans uspostavimo. 3 nacije vode na listi profesionalnih fudbalera na svetu. Prva je Brazil, 3000 igrača, druga je Holandija, 1000 igrača i treća Srbija sa 560. Znači, mi smo sprem veličine naše zemlje ubedljivo najuspešniji po toj kategoriji. Da ne govorimo o trenerima u oblasti fudbala, košarke, tako dalje. Ovo je samo jedan prikaz svih vrednosti koje mi imamo. Druga i treća tvrđava u veličini u Evropi sa Evropi i još jedan pokazatelj koliko smo istorijski bili bitni. I tako dalje, i tako dalje. Zaključak svega ovog mini izlaganja i traktata, nemojte mislite se samo patriotski nastrojeno, ovo su sve činjenice koje možemo da sasvim legalno istorijski su stanovljene, iznosimo realnost, ponavljam iznova. Repeticija iz parte studiona. Ono što je dobro iz ove zemlje koje naš, također mislim da smo verovatno najbolja nacija po proizvodnji alkoholnih pića na svijetu. Verovatno imamo ubedljivo najveći broj individualnih proizvođača alkohola na svijetu. Svaka druga kuća u Srbiji, odnosno na selu, peče rakiju. I uvek je jao od mog kuma, od mog strica, od mog čeki, jao kakva je to rakija. Kada bismo uporedili sa drugim nacijama, verovatno 100% gledano to najsmešnije. To bi su mogli da radimo i da izvezimo. Kao što Belgijanci žive i imaju brend čokolade,
brand čokolade ili brand piva, tako i smo mogli da imamo brand rakije. Ako bismo nacionalni konsenzus uradili po tom pitanju. Ovo je kako vidim neku mrežu za brendiranje države i nacije. Prvo treba da napravimo konsenzus na nivou vladinih institucija. Ministarstvo, spoljnih poslova, privrede, kulture, prosvete, omladine, sporta. Tih nekoliko koji su nekako. Drugi, tu su relevantne institucije privrede, kulture, sporta i uspešne firme. Dalje, akademska mreža, ljudi koji se njima profesionalno bave, koji će dati svoj stručni stav, koji će eventualno istražiti naše potencijalno tržište za plasiranje brenda Srbije. I treće, to je šira javnost. Neki zaključak, kao ona anegdota, zar tako brzo za 20-30 godina, sociolozi kažu da se svako negativno dešavanje može iznivelisati iz isti taj broj godina. Ako mi 25 godina trpimo jedan uglavnom negativan odjev u svetskoj javnosti, minimum toliko će nam trebati i da uspostavimo, ajde kažem, neki normalan ili postav. Ali ako radimo to. I ako radimo organizovano i upravo. To znači da jedna vlada mora da usvoji strategiju koju će svaka vlada nastaviti. Znam da to zvuče optimistično u ovoj zemlji, pošto nijedna vlada uglavnom ne nastavlja strategiju prethodne vlade, ili se to dešava možda u 10% slučajeva svih nekih strategija, od kojih 80% završi kao mrtvi slovo na papiru. I tamo se to piši godinu, 2-3 dana i na kraju dođe nekako do vlade i opet nikom ništa. Zahteva upornost svih tih institucija, svih tih ministarstva, svih nas kao pojedinaca, da dobre i pozitivne karakteristike ova zemlja naroda i dalje ističe. Nego da se na putovanju, na Facebooku, da možemo fotografišati da je Petrova radimo i da me stvarno moćno izgleda kao nego. Nisam baš mnogo takvih prođe vidjeti u svetu. Ali piše sam sasvim dobro. Petrova radnje drugi put liče. Kaže, wow, kako tvrđeva i pošle svim svojim prijateljima. Isto kao i na Twitteru. Ajde da vidimo šta, Novi Sad, Exit, danas, večeras nastupam taj i taj, ajde, pri tome se nalazimo u Srbiji u jednom firmu gradu Novom Sadu. Daj smo rekli neki laž, nisam. To može vidjeti 100 ljudi, reći da je 1000 publikacija. Zahvaljujem. Gledaću da li ima pitanja nekih? Ja bih možda imao samo jednu konstataciju, ako nema niko drugo pitanje. Evo, ajde prvo pitanje, ponovno konstatacija. Moja konstatacija više, znači, završeno. Ajde. Mogu ja Onda pitanje? se Srećko možeš, evo, ajde oće. Dali ste jedan dobar predlog, ali niste pomenuli gde živi skoro 4 do 5 miliona ljudi iz dijaspore, a onda rekli ste ljudi od usta do usta. To je tek posebna tema. To je čisto neiskorišćena velika baza koja može... Procentovno gledano smo vratno treća nacija po migraciji u svetu. Prva jeste Izrael, odnosno prva zemlja, ali to ne možemo izmeriti. Druga je Poljska, koja ima 37 miliona stanovnika, u zemlji 50 miliona van zemlje, odnosno širom sveta, to je zvanična statistika. Nas, da, sigurno ima preko 5 miliona, nas državnih 7 miliona. Danas sam dobro. Profesor Večić, nažalost, nije sa nama danas, on bi to mogu malo obzirom da je izučavao kao našu jasniju emigraciju, više godine da egzaktnije potvrdi, ali da imamo ogroman broj da. Svi ti ljudi jesu naši ambasadori. I svi oni mogu da kažu da, ja sam iz Srbije, a tamo sam dešao to i to. Tamo je taj festival u Guči. U toj varošici 12.000 ljudi da dođe 500.000 ljudi. Nema ih 12, nego 4. Ja sam izgučio za to. Još bolje. Dobro, ajmo sada. Evo, Laca. Samo se osvrnem nešto što je kolega Ministarstva odbrane primetio, jeste to da mi često imamo dosta jače mišljenje o sebi nego što to drugi imaju, to je da mislimo o sebi u superlativu. Evo konkretno vezano za nešto što ste pomenuli prošle nedelje u Beogradu održana jedna konferencija međunarodna na kojoj sam prisustvovao na Fakultetu organizacionih nauka i baš vodič koji je vodio te strance, među kojima su bili Kinezi,
iz arapskih zemalja, znači dosta, da kažem, širok auditorijum, je pomenuo na Kalemegdanu imena srpskih velikana kao što su Nikola Tesla, Novak Đoković i među njima i Mileva Einstein, na koji su se konstataciju većina tih ljudi koji se bave naukom i koji znaju ko je Einstein, nasmijali, i to vrlo, da kažem, groba koji se nasmijali, kao zašto je Mileva Einstein tako bitna. Znači, hoću kažem, ja naravno znam ko je Mileva Einstein i zašto je bitna, ali to su ljudi koji takođe se bave naukom i oni očigledno ne vide situaciju na onaj način na koji je mi vidimo. Mislim da bi tu dosta pomoglo da mi izvršimo neku vrstu istraživanja kako nas drugi vide i šta je ono što drugi vide da je kod nas pre nego što se upustimo u samo brendiranje. Brend je skup reći, kad kažete Švajcarska, ne spominjao sam, šta ću ljudi pomisliti? Satovi, sirevi, čokolade, banki, neutralnost. Uzmemo 5 reči. Kada kažemo, ne znam, Belgija, reći će čokolada, ne znam, pivo, Temple Poirot i možda još 2 reči. A Belgija znači da saznamo koji su to reči? Da, treba da saznamo. Novak Đoković je svakako verovatno prva. To je dobra stvar što je Novak Đoković ušao u to listu. Ali do pre 7-8 godina, verovatno mi svih 5 reči za 90% ljudi koji znaju nešto o Srbiji bilo negativno. Ali kažemo sad imamo, na primjer, jednu pozitivnu. Naš cilj bi bio da imamo 2-3 pozitivne, pa imamo i 2-3 negativne, pa da to polako čistimo. To je proces. Hoću da kažem da bi možda pre tog brendiranja potrebno bilo identifikovati šta je ono što drugi vide pozitivno kod nas i onda na tome insistirati. Pre nego što mi sami svoje neke pozitivne stvari za koje mi mislimo da su pozitivne, da ih guramo u eftar. To je bilo jedno veoma kompleksno istraživanje koje bi se dosta dugo radilo, ali koje bi trebalo sprovesti da bismo znali gde smo čas.